Atha inkosi enkulu yaseGqwame. Manazaretha le ndawo engimiswe kuyona ngiyayisaba. Le nkonzo yanamhlanje ngibona kuyinkonzo ehlukile ezinkonzweni zonke ezihlale zenzeka. Ngoba le nkonzo inkonzo enkulu eyokuthi inkosi ifuneka iphume la isiphelele ngako konke. Ngizoke ngidlule esihlabelweni sika 139. Ngizocela nje inkosi yamakhosi ingiphe amazwi engizowakhuluma kule nkonzo abe ukuphila kubantu. Ngicela ukuthi ngingawona umsebenzi kaNkulunkulu ingenze ingene ulimini lwami ilwenze lube luhle kuzwakale into engiyikhulumayo. Amen. Amakhulu ayingcwele kwe kwakhona igama elibi elibhekiswe kumina kwathiwa mina sengiphephukile. Uchilize usephephukile ngoba ngingakwazanga ukuphumelela ukuya enkonzweni yaleli sabathe edlule. Ngangigula ngilele phansi ngangakwazi ukuphumelela kwase kuthiwa Uchiliza usephephukile usengane. Kanti mina ngeke ngiphephuke kalula ngoba imvamisa yezinto ezenzeka la ekhaya ngisuke ngikhona futhi izimpande zami zehlile zijulile ziphansi komhlaba. Akulula ukuthi makufika umoya ngivane ngiwe ngokusheshsha ngoba ngumuntu oqinile oshone phansi impande. Akuzona le impande ezihamba phezulu ukuthi makufika umoya bese ziketuka ziwa bese bayisidekiseme kanje noma isiphi isilwane esicashe ngesikhusa salomuthi. Angiyona lo hlobo yalo muntu onjalo. Ngikhona nje futhi ngoba khona ngoze ngife. Mina ngofela kuleli bandla. Alikho futhi elinye ibandla engilaziyo ngaphandle kwaleli bandla. Futhi amukho omunye umholi engimaziyo ngaphandle kwalo mholi ophambi kwethu njengoba beshintsha ibhande nje ibhanji phambi kwethu phambi kwami ngibhekile. Ngizokhuluma
ngezindaba za la gospel, kodwa ngeke ngikhulume ngendaba yokugcotshwa kwamakhosi la gospel. Zikhona zona izindaba ezifanele ukuthi kukhulunywe ngazo zokugcotshwa kwamakhosi la gospel, ezifanele ukuthi ziyimfihlo, ngoba mangikhuluma ngalezo zindaba kukhona abantu la kade beshiwo ukuthi abakhona bazobheka ukuthi kukhulunywa ngani, bazokopela futhi ukuthi makugcotshwa inkosi kwenziwa njani. Amen. Manje ke angizi ukukhuluma ke ngalezo zindaba ngoba ngizobe ngibanika ithuba lokukopela. Kufuna kube yithina sodwa esaziyo ukuthi inkosi igcotshwa kanjani. Noma bethi bayeza lana bethi bezogcoba inkosi yabo kodwa badinge ukuthi bazokwenze njani. Kube nethunzi elimnyama elibembethe ngoba bazi ukuthi kwenziwa njani. Noma bangenza kungalungi ngoba angeke bazi ukuthi yini eyenziwe. Ngizokhuluma nje ngenkabi emhlophe kuphela, libizwa ukuthi umthambeka, egcoba amakhosi. Ukutholakala kwayo ukuthi ize itholakale ukuthi kukhona inkomo emthambeka eyinkabi eyasuka kaMthambeka yezala. Ubaba mkhulu wanxuswa efike lapha kaMthambeka ezothenga esitolo, edlula nje wayesengena ethenga. Lo nkosikazi wakaMthambeka wayemazi uMthambeka lo yindoda. Ile ndoda yoMthambeka yaseyishonile, umlungu. Usethi kunkosikazi, baba Shem, ngizwa kuthiwa uyabasiza abantu, ngeke mina ungisize. Uthi ubaba ngikusize ngani umqalwele? Ngahambelwa indoda, kodwa le ndoda ilokhu ifika njalo, kodwa isho ukuthi yini eyifunayo, kodwa iyafika njalo mangilele. Manje ke sengithi ke mina isipoki, ngeke yini ungisize ungichithele isipoki lesi seyindoda yami singale sifika la sizongihlupha. Uthi kubaba, hayi akuyona into esindawo leyo, ngizokutshela nje ukuthi yini ebanga lokho. Indoda yakho yafa ikade icibe imali ngamabhodwe amabili. Lawo mabhodwe lawo manje na akwazi ukukutshena, uyathi mayefika la angazi ukuthi uzokutshena kanjani, akanikiwe amandla okukutshena noma ithuba lokukutshena, kodwa usuke ethi uzokutshena akasona isipoki. Manje uthi ke lo nkosikazi ngingayibona kanjani leyo ndawo lapho kwafihlwa khona la kwagcitshwa khona le mali? Uthi ke ngizokukhombisa mina ngizokukhombisa la agcitshwa khona. Woza ngikukhombisa. Sebehamba uthi ke uyabona la yagcitshwa la le mali. Elinye ibhodwe lila, elinye ibhodwe lila. Biza omunye umuntu wakho bakumbelele imali. Unkosikazi ke wabe sebiza omunye umuntu big nefosholo ukuthi bazokuzombuka le mali. Bamba kancane bathi hayi ngasebenzisa ibig manje, sebenzisa ifosholo. Basebenzisa ifosholo laphuma imali sebhodweni. Khona imali endala la eyayibovu kwakuthiwa uPondo. KwakuwoPondo ababovu abafana nabo 50 cent. Ngathi abafana nje no 50 cent no 20 cent. Ukuthi kwakuthiwa usombulwane igama laleyo mali. KwawoPondo igcwele amabhodwe amabili. Wayikhipha ubaba mkhulu le mali. Wabonga kakhulu lo nkosikazi.
wathi lo nkosikazi mayisezwa ukuthi ubaba mkhulu ufuna inkomo emhlophe wayese ethi lo nkosikazi mina ngizokunikeza inkabe emhlophe ngizokunikela ngayo usethi ke ubaba mkhulu kulungile ngeke ngiyithathe le nkomo kukhona isikhathi manje sengiyesikhathini sokuthi ngihambe ngizohamba uma sengihambile ngizobuya sengimusha le nkomo leyo uthi mase ngibuya sengimusha loyo ongena esihlalweni sami uyobese egcotshwa ngale nkabe emhlophe ngibekele yona wabese ethi nkosikazi ke ngiyabonga ungenzela into enkulu kakhulu amukho futhi umuntu obengangenzela lento ngizokugcinela inkomo yakho ngozwa ke uma ngabe seyifunakala ngiyikhulula wathi ke mase esehambile kubaba mkhulu ngoba kwase kuyinsuku zakhe ukuthi ahamba ushintsha ibhanje wathi mayesehambile ke kwase kungena ilanga yabese ke ila uthola umlando ilanga yale nkomo seyiyalandwa le nkomo yabuya yazogcoba ilanga inkabe emhlophe kwasekuthiwa ke le nkabe iwumthambeka ngoba iphuma kaMthambeka inikele unkosikazi kaMthambeka kuthiwa ke wathi ke ubaba mkhulu kodwa angazi noma weseshe ephuphweni ukuthi akungashiwo manje kodwa uMthambeka akuthiwe uBanoyi igama lalenkabi lale nkomo emhlophe egcoba amakhosi njalo ke mangabeke kuzogcotshwa inkosi ke kufunwe le nkomo emhlophe ithungathwe izitholakale noba ke ezinye zingaba mbalamuno kodwa yona isemqoka ukuthi ifanele ukuthi ibe mhlophe ngoba iyona egcoba inkosi ngikhulume ngaleyo nkomo nje kuphela angifuni ukukhuluma ngendaba ukuthi inkosi igcotshwa kanjani kwasho kacima ngoba kukhona abantu abazokopela amen abazobheka ukuthi ugcotshwa kanjani khona nabo bezokwenza ngoba sekumakhosikhosi maningi angakagcotshwa abasafuna ukuwagcoba manje bale befuna ukwazi ukuthi kwenziwa njani asifihleke amen asingavezi amen amen khona bezohlala lapha ebumnyameni bagcine khona lapha ebumnyameni ngoba ngeke ayikho into yolunga uma inkosi ingazange izohlala la kuthiwa washo kanjalo baba mkhulu lo muzi lona umuzi omkhulu kakhulu umuzi esifanele ukuziqhenya ngawo igolide lasezulwini sifanele ukulungisa lo muzi ube muhle ukhazimule ube muhle ukhazimule njenganento mayisikwenza umlungu umlungu uyakwazi ukwenza into ekhazimulayo kufuneka lo muzi usuwenze ngikhipha inselelo mina ukuthi lo muzi njengoba uyasisebenzela lo muzi wakhishwe ezulwini ukuthi uyogcoba amakhosi amukho umuntu okwazi ukuthi abe inkosi engazange adlule la kulo muzi amen athola amandla obukhosi amen abe umakhuluma kwenzeke amen ngalo muzi kodwa ubonakala lo muzi usingawunakile kanti ungaphezulu kwena yonke imizi yasekuphakameni lo muzi ubukeka unganakekile ngoba ubonakala usemahlathini kunjalo nje na into nomuntu mayisuke umuntu engathi uthanda ukungabi kahle uNkulunkulu uyangena kuyena amenze izinto eziphakeme ezibabazekayo kodwa uthi umuntu uyambheka ungamethembi njenganalo muzi ngoma ubheka lo muzi ungawubona ukuthi hayi umuzi nje ongelodwa naku umuzi wasekuthini ongaphezulu kwalo umuzi wasekuthini ongaphezulu kwalo kanti lo mkhulu kakhulu lo muzi amen kudinga sokunaka lo ukuthi lo muzi awulungiswe ngoba uyindlela neqiniso
unobungcwele ophakathi, unemfihlo ephakathi kona eyenziwa uNkulunkulu. Ngidluleke lapho. Kukhona isikhathi ngithe ngizokhuluma ngeindaba zala igospel ngoba sise gospel la kufuna ukuthi abantu bahambe abaningi benaso isithombe sase gospel. Kude gospel kwenzekani? iGospel ize libe nodume kangaka nje, yini eyenzeke gospel? Ubaba umangalelwe umlungu abelungu bemaplaza nje ngokubanga imihlaba, bamthatha bamfaka emzinto enkantolo. Wathi mhlaye wathetha icala, wathi lalelani nginitshela, ngiyahamba manje bantabami, ngiyako thetha icala emzinto enkantolo. Uma ngabe ngiliwenile icala, nobona ngoba kuyosuka inkabi lapha egcakeni lazidla khona, isuka ithwala ishoba ichakude igijime iziyongena esibayeni, yothi kangena esibayeni iphenduke ibheke esangweni, lobe ngiliwenile icala, nize nikade lokho. Nempela basala bahlala abantu begadile bebheka izinkomo. Kwathi ngezikhathi ezithile ezokunqunywa kwamacala, yakhuzuka inkomo emagcakeni lapha, yalithwala ishoba inkabi, yaze yawungena esibayeni, yafika esibayeni yaphenduka yabheka esangweni, kwathiwa uyingcwele. Amen. Seliwenile umqalo uGagani lokubathiya. Ukhakhaye lenkomo zasemkayitini. La nje wathi fika wafika sebazo bathi wathi abantu abami ngiliwenile icala. Lapha ya ngaphesheya nje kwalomuzi lapha kwakuthi makukhisimusi kwenziwe ihlahla, leli hlahla kuchikelwe kuzo kulona izinto zokukhisimusana, kubhalwa amapheshana kulezi zinto ezijikelwayo, bekhisimusana abantu bejabula ehleli la phakathi komuzi, beyibuka lento enziwa lapha, kujabulwa kuhlatshelelwa kwenziwa kukhisimusi. Bathe mase bebuyile wathi bantabami, leyanto eninza lavana ayilungile, nina ninawo ukhisimusi nje haya, nina ninawo ukhisimusi wenu engizonenzela wona. Ngiyanibona ukuthi ingoba ninawo ukhisimusi, mase ninibamba bonke nje ukhisimusi labe ningabazi bakhamuka kanjani. Owenu ukhisimusi ngizowenza. Ukhisimusi wenu uzoba ukuzalwa kobuNazaretha uMashi. Kuzoba ukhisimusi wenu ke lowo enizojabula ngawo. Hayi lo yana kuona wenu lo ukhisimusi. Angifuni yini nginibone ni lapha yana nijabula lo ukhisimusi, nikhisimusana nenza yonke into. Hayi ningakwenzi lo, uyekeni leyanto. Ayihlambulukile leyanto. Ngizonenzela wena ukhisimusi. Kusho umqali wendlela uGagani lokubathiya, ukhakhaye lenkomo zasemkayitini la kuleli cali leli wakutshala ummbila la ukhulile, kuthanda bayihlanzana la kule ndawo, ukudla okutshalwe khona kuyakhula. Manje ulapha ekhaya kukhona umbila oya ngasekhala, umile la khona abantu la ekhaya kuyasetshenzwa. Usethi ke bantabami ake nibheke la, sebeyabheka, niyawubona lo mbila? Bathi ke abantu siyawubona ba.
umbila ukhulile wonke kukhona umbila ongakhulanga kodwa uthe mase kufika esikhathini sokuthi kufanele mawukhiphe iminyane wawukhipha kwathi mase kufanele mawukhiphe isikhwebu nawo wasikhipha lezo zinkulu le embila emide ikhipha ikhwebu nawo futhi wasikhipha lapha la ukhona uthi niyawubona lo mbila lo omfushane bathi siyawubona baba uthi lo mbila uyakhuluma bathi uyakhuluma baba uyakhuluma lo mbila uthini umbila baba uthi lo mbila kuzisikhathi lapho ingane yothi vela nje ibe izala ingane yayo uyohlangana nayo ibelethe ingane uyibuze ukuthi ekabani lengane kamakho cha akuyona ingane kama heyami uthi siyeza leso sikhathi sasingakafiki leso sikhathi intombi zazikhona zasikhulu intombi ngaso sikhathi kodwa waprofeta ukuthi siyeza lesikhathi sokuthi ingane ithi vela ibizala ingane yayo uyohlangana nayo ibelethe ingane uthi hawu eyakho lengane ithi ingane yami wena ucabanga ukuthi mhlawumbe ibelethe ingane kamawayi ibelethe lonini kanti eyayo sesifikile ke leso sikhathi sona lesi mangabe uyakwazi ukuqaphela isona lesikhathi esasiprofetwa ubaba mkhulu ziningi izinto ezenzekayo aziprofeta ubaba mkhulu wasuka ke la khona la gospel la ngaphezulu kukhona umlungu oneplaza okwakuthiwa unongalaza kwakuthiwa unongalaza igama lomlungu manje ke uyahamba kubaba mkhulu uya emalumeni lapho wayebizwe khona abafundisi befuna ukumthethisa icala ngoba bethi uhlephula amabandla awo uthatha amabandla abo uthema uyahamba ngezinyawo uthema ekethi line lapha kasinzongwahlangana naye lo mlungu weplaza bathi khimile likhomathi hawu lo mlungu hawu ubani lo usethi ke nguShembe mina wena uShembe imini uShembe wena lona okuthiwa ukhohlisa abantu uthi imini impela hayi ke ake siye ukuncokola manje na ungangisiza ngixakekile ngokusize ngani uthi lo mlungu unkosikazi wami uyisipoki unkosikazi wami uyisipoki manje uyangihlupha njalo ebusuku ungangisiza ungichithelele usethi umqalo wendlela hayi akasona isipoki kusuke khona into azokutshena yona ubese wena uthi uyisipoki manje napho ngingenze njani ukuze phela angitshene lento noma bese yasuka futhi angaleza kumina njalo uyabona into asukeza ukutshena usukeza ukutshena ukuthi kukhona imali ayigciba wangakukhombisa wayigciba ngebhodwe ngoba ebona ukuthi wena udlala ngemali kuzohamba hambe uthi mawufa asale ngenamali asale hlupheka ngoba wena uyazi nje into eyimali manje wale kweqokelela thatha uyigciba manje kanti uzoshona engasakutshenanga manje usukeza kuwena nje ezokutshena ukuthi ngagciba imali endane ethile afika ahluleke akavumelekile ukutshela uthi ke lo mlungu pho ngingenze njani ukuthi ukuze
le mali ngiyithola naye bese angabe sabuya futhi ukuza kumina ezongikhathaza usethi hayi kulungile ngizokukhombisa basemgaqweni asahambe siyekhaya ngizokukhombisa la igciba khona sebeyakhuphuka ke bakhuphukela ekhaya usethi ke biza umuntu eze nebipiki nefosho wasela umlungu ebiza umuntu wakhe weza nepiki wamba kancane wathi yes liyeke ipiki ngobusalisebenzisa phala ngefosho waphala ngefosho laqhamuka ibhodo balikhipha ayibonge inkosi laphuma ibhodo lemali leyo mali leyo usumbulwane imali igcwele ibhodo wabonga kakhulu umlungu wathi Shembe lisebenzisa ivangeli lakho uhambe wonke umhlaba uvumelekile uhambe unqume khona ngaso sikhathi umuntu engahambe eplazini lomlungu wethi umlungu makwakubona unqume eplazini afuna ukudubula athi ube uhambelani la endaweni yami wathi hamba noMilani wadlula ke umqalo wendlela mayefika lapha emalomeni ufika abafundisi sebegcwele indlu laba abambizile kanti khona bambonile abantu base bethatha umuntu ogulayo bamlandelisa ngemuva ngokusheshsha uthe ethi yabheka wabona naba abantu beza bethwele umuntu ogulayo bafike bambeka lapha ngomnyango wathi awuyini kwenze njani bathi baba uyagula lo sicela usithandazele yena asinde sesizwile ukuthi wena uyabasiza abantu uyabathandazela basinde nase belele phansi bayavuka bahambe ngezinyawo zabo wathi ke kulungile bantu abami ngiyeza usevela sengena la endlini uthi ngiyazi ukuthi ningibizile nizongiqulisa ngaphambi koba ningiqulise ake kuvela umuntu okhonjwe uNkulunkulu njengoba nabafundisi umuntu oyedwa nje umfundisi oyedwa athandazele nanga umuntu eminyango phambi komnyango amsindise kwathi nya endlini cha ngaphambi koba ningiqulise ake kuvuke lo muntu olapha phambi komnyango asukuma ngezinyawo aphinde levela khona kuvela umfundisi oqokwe uNkulunkulu ukuthi enze umsebenzi wakhe kwathi nya kukhona nabafundisi babelungu la nababantu qala babe baningi abafundisi babelungu wathi ke mina ke sengiyamthandazela wasuka wamthandazela wasukuma umuntu ohamba wema ngezinyawo wasuka umuntu wahamba wabuyela emuva ayibongoza wathi bathi abafundisi babili hayi ayekwe lo muntu akayekwe lo muntu angaquliswa ngisizoba necala kuNkulunkulu masiqulisa lo muntu uthunywe uNkulunkulu lo muntu nje uthunywe uNkulunkulu asimiyeke bamiyeka izindaba zala egospel amen izona lezo ngelinye ilanga kufika incwadi la wayekade sengizokhuluma ngokutholakala kwale ndawo
khuluma ngokutholakala kwendawo. Uthi kwathi kusuka kwakukhanya, uthi bathi bantu bami asingene, sizothi mase singenile lapha endlini bese bethi sicela usofukile mfundisi Shembe, bese ngithi mina sengifikile, bese sicela usiphe umthandazo sivulele ngomthandazo. Uthi ke zobe sengiyathandaza ke sithandaze, nina nibe senithandaza kakhulu, nithandaza kakhulu koze kusho mina, niphakamisa amazwi koze kusho mina ukuthi amen, bese niyathula. Uthi nempela kwathi makuthi mbo, kwathi makuthi kukhanya lilisuka lelifu base bengena, bathi mabangene qede bathi hawu sofikile Shembe, wathi sengifikile, bathi besicela ukuthi usivulele ngomthandazo. Uthi wabese ke kuyathandaza, uthi base bethandaza kakhulu, bathandaza abantu, bathandaza ngamazwi akhu avulekile. Wayesethi amen, wase kwathi cwaka, mabethi bayabheka akusekho noma munye umfundisi, sebebaleke bonke. Uthi hawu bantu bami, baba befundisi ekade sibela, bathi baba nathi asibabonanga besicimela. Uthi ha niyacimela nina, sifike ezitheni sisiphakathi kwezitha, nina niyacimela, mina bengingacimela, bengibabhekile funa ukubona bafuna ukwenzani. Bathe besuka babebaleka, wathi ya kunjalo-ke sabusa thina phezu kwemizabo echithekileyo, sesiwuthathile lo muzi, sokowethu lo muzi, kodwa thina ngeke sibuse la kulendlu, soyiyeka lelo sokwakha owethu umuzi. Ayibonge inkosi. Nempela ke babe sekusuka sekubuka futhi kuziwa la, akubi khona umphumela wokuthi kuzoba umuzi wethu lo, ubuye kuzwela eGospel. Kwaba isikhashana yafika incwadi, fika umuntu elethe incwadi, seyithi le ncwadi Shembe besicela ukuthi uzothenga le mission, sikudayisela yona, sicela uyithenge thina sisayidinga. Wayesehamba uShembe wafika wayithenga le mission, ukuvela kwalomuzi waseLethezini wayithenga le mission. Makuze kuqhamuke manje ukuthi ke mase hambela khona eshumayela bakheka abantu, sekufuneka ukuthi manje ayobabhabhathisa labantu. Useyabuza ukuthi njengoba abantu bengaka njena ngizobabhabhathisa, kulungile nje, siyakezwa, asijabule masinedwa, asibonge, ngeke ngime, ngeke ngime ngoba lina, ngoba siyakezwa, sikhishwa zona izono lezi, sikhishwa nakona lokhu ukuthi size lana sithi sizokopela. Uthi-ke bathi-ke abantu cha, ayikho indawo lapho ungasubhabhatisele khona, kukude kakhulu eMzumbe. Usethi akulungile ngiyazwa, thathane amafosholo namapiki ningilandele. Babe sebethatha amapiki namafosholo bamlandele babamkhulu, bahamba baze bofika kule ndawo.
ngicela ukuma inkosi buso nekuzweni seliyasiphazamisa izulu lenkonzo. Amen. Sicela umvangeli umdluli asiphethele inkonzo yasemini yesihlabelelo sesikhombisa. Siwe